Ibihe byiza nshuti bakunze ba Intalk Rwanda, mwigomba natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yakoze impinduka nshya mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Rwanda Defense Force kuri wa gatandatu tariki 24 Mutarama 2026, ryatangaje ko Brigadier General Geoffrey Gasana yagizwe umupilote wa Perezida wa Repubulika ndetse akanagirwa umujyanama wa Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda, ndetse akaba ari n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere mu bijyanye n'ibikorwa by'indege. Muri iryo tangazo kandi Colonel Dani Gatsinzi yagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Muri iri tangazo ry'ingabo z'u Rwanda rivuga ko izi nshingano abazihawe bahise batangira kuzikora ako kanya. Brigadier General Geoffrey Gasana wagizwe umupilote wa Perezida wa Repubulika akanagirwa umujyanama wa Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda, ndetse akaba ari n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere mu bijyanye n'ibikorwa by'indege. Yakoze indi mirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, harimo kuba yarabaye umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'izindi nshingano yakoze zitandukanye. Brigadier General Geoffrey Gasana yazamuwe mu ntera mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatandatu, akaba ari nabwo yavuye ku ipeti rya Colonel akajya ku ipeti rya Brigadier General. Ni mu gihe mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri yari yavuye ku ipeti rya Lieutenant Colonel akajya ku ipeti rya Colonel. Naho Colonel Dani Gatsinzi wagizwe umuyobozi wungirije w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Colonel Dani Gatsinzi yazamuwe mu ntera mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri ava ku ipeti rya kapiteni ahabwa ipeti rya Lieutenant Colonel, ndetse anashingwa ibikorwa by'umutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Colonel Dani Gatsinzi yize mu ishuri rikuru ry'abofisiye ndetse akaba yaranahize abandi mu bo biganaga, akaba yaranabaye uwa mbere mu gitekerezo cy'ubushakashatsi cyiza cyarushije ibindi mu bitekerezo bye byatanzwe. Nivyo rikamubwira ngo wakoze kubana nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Intalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ibiganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Rikamubwira ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.